Ubak bai lang po ngam ubasong besa Hakim Musiang jawai ke badan West Khasi Hills District neka sngula pentip syapangkarai jeng u na ka benta bania kuni ke election MDC ka bansawan sya ka Jaintia Hills Autonomous District Council na jawai South Constituency. Ubak po ngam ulo kedeu bakam mensyuau lapan tiket na ka Voice of the People Party hendrai ka bapen sngusi ia u kalong bana kaliang ka party kala kentaj ka jingkerpat jeng u hadin ka jingkentaj ai tiket jeng ka party VPP yang ubak baik lang po ngap ularai bania kunia ke election MDC ka banwan kum ukur tong simet. Te kumu beriu badan gaji ke kle nam ta gajak im gari berkejak den reo bar gaju popor kumu beriu ubala persyang hai bor berit mantrai ya kakam jang ki pai ba nam ta gari berkejak den reo hagi peus nam ki bala lai no but hoi kumu beriu beladan mentah hikam sanyima sima kabang yong ke politics hagi peus nam ki bala lai no ngala ban ong gajian nanti ngala sedang naru arjar khandai arjar khat sao badado arjar khat khandai ngala persyang ban contest election MTC tingam syam lepoi akathong henry ke ei kabanga ngasngeu tanat leni ngasngeu komen bani thu oni ko por kade ka khobor kade banga yai te kalanti jong ge jingkoi ngayai te kalanti de jing e ye gari ba jai ben riu ngasngeu thu ba jai ben riu ka don kam ya gibriu ke ban ai ke jing sekri hok na do ka download be kam sia gibriu ke badan ko vision Denmark ke down hagen mentah ngakwa bani thu hani ko por ngala perkhat biang ban ya areng hani collection MDC ke bansawan ti ngala persyang ban ngala rumah ke parti VPP swag election MP